Ladies and gentlemen, we thank God the Almighty is singing with you as well. Because by His grace and blessing, we have been able to meet you. Would you beg me pardon for my mistake? For you coming, I hope all of you enjoy your presentation. We are human beings, not made from mistakes. Thank you. Goodbye. Kijat tau. Kaden cangpo suwud. Para orang goodbye suwud. Hebat sing medayo cangken cidua kene. Pidato maro nak cang nak sing senawang bahasa Inggris. Artinya apa tuh? Sing gawang cang. Cang apalne ketelon atau apa? Lebih kan ketelon. Di dagang kopi cang ora budoh berang. Bindane ke Labo ke Bangli nenek. Terus yang ngerti, ladies and gentlemen, we thank God the Almighty. Benjang kamu beli es, bukan neng, es. Ladies and gentlemen, we thank. Kengken keras sebuduh nenek, kena bawa bayi apa kata. Sana man laporan orang aji gitu, jak ngudaya dadap ngemik kan terus ke, uli pidanya kumat nih gitu. Odong apal bahasa Inggris tuh. Apal. Yan anu, kalau today itu apa tuh? Today artinya ayana malu. Today hari ini. Kalau tomorrow besok. Oh bagus 100 untuk dadap. Kalau hari Sabtu tumpak.